Amayina gange amatuufu ninze KALAAMA mukozi wa municipal ey'Iganga mu engineering department. Myaka 2 ng'oli muzibe? Myaka 2 nga ndi muzibe. Kuti obona? Buti mbona. Onzontegeire? Era ndi kubona. Nambaire ki? Tombuuza oti nambaire ki? Mbuuza oti akalevu wasaze eki nti kaleeta o nga omana nga nkuba ina. Kituufu antegeire? Kabitawo akaseera katono laiti yatandika okunjirira gano mukatuli gano. Nkola nti mukatuli ninkola nti mbona omuntu nziga ekigambo kyokozeize ekituufu naziga nakoba mugala wange eyantwala oyali ebusiya nti oidi nga ndikubona baba oli mulalu kunze ndikubona. Nsabira bw'abantu nti Mungu abakingiriza obutulu n'obulwaire obusinga kuluma. Tosinda tokola kibati n'obulwaire basobola okukuleetera ag'emmere wasiiba endala nga toyidita eri awo. Basobola okulya kwag'emmere nga toyidi nga bali kulya wasiiba endala nga bagikuliireko. Mulungi ali kwa Hawaii Media kyabe ekyokola ng'otugoberera kituzaamu amaani. Just abayakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninze Yazid Yolisigira. Ku kamera tambwirira mukwano gwange isemana ali kungemera muku era nga bambi tutambulire mu district y'Iganga nga tukyayire muku omwami ono KALAAMA ABU abantu abasinga gobeeta kawonawo. KALAAMA ono alina emboozi yewunyisa, alina obuliri bwamugemu butategerekeka. Mu mwaka gwa 2019 awo mu lockdown nga tujja mu lockdown olumbe lwali tulutegerekeka era lwajja okumukomenkereza nga alumuzibe amaiso nga afuuse muzibe. Omwami ono yobona yamala emyaka 2 nga muzibe nga amaiso tigabona era yali nga tumubona ku mutawuni y'Iganga nga atambula ku nguudo nga ali n'omwego. Ngeri abantu abamuyamba kuku okumutambuza okuva waka n'okujjako ku mutawuni eyo era ekibuga ky'Iganga abantu abamwidi baba baidi nga KALAAMA muzibe KALAAMA mujajaziba amaiso wabula ebya Katonda byewunyisa oluvannyuma lw'okuba muzibe okumala emyaka 2 KALAAMA ono eri abamugemaku bamusondera sente ng'otere ku nedidi bamutwala mu idwaliro bamulongosa amaiso nga bali kujja okutukobera era nga wuwulira bino bwe temusaada amaiso gatandika okubona era buti KALAAMA abona wabula ekyewunyisa kiri nti abantu abandi abamubonaku tibakakasanga abona abandi balowooza ati yali ali mu kabadi so tumukyayiragana atukobere ku bulamu bwe. KALAAMA yamala emyaka 2 nga tabona buli saawa enaabona kyekyaliwo. Ndi Yazid Yolisigira owefe Busedo Mbikado mwami KALAAMA ebikuluma era bisuukengako. Kusaasira kwa Katonda. Nakubona wali ng'oli muzibe abandi titwidyo bwanga okatwidukira nga tugema awe nakwagana nagema kumungalo nakuwako akantu obugali ondudukira nakanti akantu kakano kana kuyemba kuba ku transport tidyo bekisere kyo wategeranga abantu bango otanga wangalo abantu nali mbategerera ino kuirobozi. Mungu yampe ekintu kirala mu bwamuzibe bwange nti bwemala okuziba amaiso Katonda yandekera memory nasigala ng'omuntu ayogera mana nti oyo nigundi. So abantu abandi nabamananga naddala abantu benasinganga kuwangaala nabo nabamaniranga ku maloboozi okumala emyaka 2 mbaire muzibe. Amayina gange amatuufu ninze KALAAMA mukozi wa municipal ey'Iganga mu engineering department. Myaka 2 ng'oli muzibe? Myaka 2 nga ndi muzibe. Kuti obona? Buti mbona. Onzontegeire? Era ndi kubona. Nambaire ki?
tombuuza oti nambaire ki mbuuza oti akalevu wasaze eki nti kaleeta o nga omana nga nkuba oyina kituufu antegeire akalevu akabwene katonda w'amaanyi ekitiibwa n'itendo bimwirire amiina nkira mu katonda w'amaanyi ekitiibwa n'itendo bimwirire amiina mu tawuni newabitiranga abantu baidi ng'okaali muzibe era n'okubuuza gano okwida owuwo tube tutwidiiwe nga tukubuuzanga muzibe nga lye baidi omusaadda muzibe aninanga boda yatukuba ati muntu aliwo obonawulikisa nsonta awo nga kufinka kyamukisa mulungi nti gembaire envanga gano okujja mu tawuni genja kentegeerawo era ng'owa boda kyangu okumulagirira aye nga kizibu ino okugema obwa boda okuntoola mu tawuni okundeeta ewange kebambisaawo nga bambisaawo kuba gano futures dendagirira ku omuntu nga ndizira ayere mu tawuni okoba oti kukisansa kuwa kasita ova ku Camp David wakisansa kiba easy so ene wange tembula ayere mu tawuni tibula asobola oyo baba waife Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinweze Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujjangayo okusaba Katonda asobola Mwami Kalama olumbe lwida lutya luno lwakuviirako kuba muzibe olumbe luno genesis yalwo nga bwokobya oti tirutegerekeka 2019 nga yakatandika nalwaza gano omugala wange nalinjira ikumbi eyo omugenzi wa sede kukolayo mirimu it was a Sunday nje okwira wano nga mugala wange ali paralyzed she was 15 nga ali paralyzed nga takayogera okutola kweinira okola ki nalwanagana naye omwaka mulamba yafa nga 3 November 2019 be yalega apite weeks 3 nalwala omwana wafuire up to now apite weeks 3 nalwala up to now gendwala emyaka 2 banja bakola diagnosis weba diagnosis bankoba ati oli mulwaire wa sukali oli mulwaire wa pressure na kola treatment na atandika treatment ya sukali ni pressure but demo bwena kolesanga treatment obulwaire nga bukola ki nga bweyongera I was admitted kwa Islamic eiganga mu Gwokusatu 2020 my first admission navayo obulwaire bweyongera that was the first lockdown endagaana kuki kitanda second lockdown yantwala ku musana olunaku lwe bantwala ku musana n'olunaku lwe nali admitted ku musana n'abaawo so be yale n'alwala emyaka 2 nane stop banta ku treatment yenungi ayenga kunja we bampima oluisi sukali alaga nga ali kuwamu kabiri bakoba ati ali kuwamu eigulo we bampima ati ajana ku mungi so dokita yabuuza kabiri yabuuza nze omulwaire ati sukali wo sukali ki I didn't know nali kumusana enaku 4 n'avaayo
n'atandika obulamu obuyaka. Gendwala emyaka egyo ebiri amaiso gafa, tiganumaku, tigansiigaku, tigamenukaku, tigakolaki. Bati kifo kyaida bwide kiti twenda okutegera dai sawa nga imeka wali otime mu ntebe wali okutambula wali olambaire amaiso okufa notandika okuba mu kizikiza. Nanti mpirano yenkukoba nti gaida bwide mulundi mulala gafa in 1 week gali gamaze okufa. Kyaida oti lufulufulu lutontono but in 1 week gali gamaze okolaki okufa. Nasitwagolinga navaano najewa mukaire wange magamageyo nabayo almost mwaka. Ngofuse muzibe tobona? Fuse muzibe tibona. I had a family but in due course family yali erina okufa kubanga abakazi b'obaidi taba na mulambo taba na kitagasagaka. Then n'abaana boona baabanga mbazira olwa influence y'abamaama. Kyokka mu kisa kino kiwali mu nga mulwaire omukyala yali asawo n'abaana boona. Nze kakagana I'm living alone and a happy life. Kuba ebyantolano okuntwalayo omukaire tiyajja ya mukaire ndi mugayiga kundi dandaba. Aye ndini benali ndi kwepe nagakagano embera. I was stressed up. So okulumuka ku stress naja namalayo omwaka mulala ono yena amaka ga muzitogerera n'abaana be yavaawo omukyala yejira yaleka gano. So bwe nali eyo mu mwezi gwa munaana 2022 naira gano nga ndi muzibe ngaya amaiso woningirira mboti ndi kubona tigaziba nti it was closed up. Nasigala the eyes were open but I had lost sight. You could not see. I couldn't see. Naira gano olw'embeera nti amaka gali kufa n'abaawo omwaka mulamba nga tibona. Ng'obaawo naani? Nga ndiwo zenka. Kyawo naagali ekibuuzo kyobona ndi kukubuuza nti wenenda okunkobera wali otya mu mbeera ofuuse muzibe omukyala azirawo agiire n'abaana boona waka agiire nabo osigere wano oyize wano waka oliwo wenka oli muzibe wabaawo otya okulya okujja amaali ago okunaaba bityo? Ndi kuno n'omuzeeyi bamweta muzeeyi Mufumba ali kuka naikonto kalinda naikonto waifaawo nga ndeetera amaadi agamaadi n'abanga nga sekiwalinze nga ndi nago okulya mbaire ndya mu tawuni era ekibale kisinga okuntwala mu tawuni kujja kulya ekibale kintwala mu tawuni kujja kulya ndiraga n'essaawa 12 negayirira abaana babaliraana bange okunfumbira ku amaadi okunfukira mu falasika olundi nga banfumbira nga bwedi eby'abaana olundi nga tibanfumbira. So ng'eyembeera yempangaliramu okujja emandu nga ntambulira ku kimante ndigulawo n'atambulira ku kimante n'ajja emandu n'abeera nga n'okufuka amaadi mu kadomolo k'enjo okunaabiramu ndeta bw'abaana gano bana oluyisi oyo etayabaawe yakulingirira. Aye ng'owulira eiroboozi bye ng'ali kwogera yaloba kuba nikyakola ki nikyakuyamba. So ey'embeera yentambuliremu. Ezira mukasa kano kwali ngo ng'oli mulwaire ezira nti ku baana bo yeida kukwano nti akuyambe kuku? Ndi ne mugala wange abagala mugala wange omukulu
ababusiya era ngaida bano yandeyera ku munumba yandeyera ku kuluya oluya olwo lutera okuba lunaga era olwaduuzi yali yakavaano lutera okuba lunaga emiti egyo nga gisuula ebikola biki so nga yaida ayi bano abandi mutawuni balimu but they have been influenced kyentaida kujamu eno. Wow, katonda wange. But they've been influenced. Nga wekyogeire mami waibwe nga alina byabatamu ebyabakyala daddi ayi kibuuzo kiri nti biki ebyo bakutaamu ebikukyaya babbawo ife abaife bajja baafa nga tubeegomba nga batukubanga embooko baba yankuba embooko mu buto awo yanaganika girlfriend kange yankubira weenawo empale yatulika w'omugala weenawo n'empale yatulika yankuba ayina buti mzee yafaye buli wentyama mu numba nindi enkoko nga dadi tali kujja mpulira mulena kandi dadi yansomesa n'atandika okukulira so nze mbonezeza nsonga omwana ekukyaya dadi wo wakuba mbu tosobola nakujjayo anyway so ndidi baida kukitegeera ngo oba oli awo oviire oba ategaano dadi bakitegeera nga oviire ng'oli wa mugaso. These are younger boys. Ekintu ekyokubiri we dadi we tiyakukubanga oli muto wali mukulu kuba wali ni girlfriend wali mukulu mbairewo mu mbeera etyo paka leero nkukobye nti beyale naakaba n'emyezi ebiri era ndikubona that lady with the yellow jerrycan ndikubona the baana bala basatu. I can see the other lady coming. I can see but only problem yendi nayo nti objects is very clear as it was before. Okay. So we now tukwida wow Tony Kalama abo kawonawo wayenga lukamuluma batukatulumbe tuluwa mu mubiri lambala nkubulambale katonda watusuka ekisera ya sesamu erifa tuli basiramu tuli buli kibaawo katena na abente kabale kugezesa abone kino kiwali mu muzibe ekyalo kyali kikujajinga kitya nga biki bebayogera abekyalo. It was one day nali ndi kufulumano ndi kuigalawo eriyo omukyalo emange einumaawo mulwaire wa goita yaba kunjira yakoba abantu ati Kalama yekoza abona aye yekoza tyamwiramu yajja paka itale bwayogera tyamwiramu genjo okutuuka ku Camp David Mugabi n'abaira atera okundeeta Mugabi yankoba ati omukazi wa goita nti yeena agemerawo bodaboda okwirena koba ati yakobya ati Kalama abona ekintu ekyo kyambisa bubi. I know that lady kyambisa bubi aye Mungu ati bwakola ki obeera oli awo yali ali kunsabira mikisa buti mbona yaaka alina ekirwaire kyenze buti nkola ki. So, Mami Kalama, mukisala kino kiwali mu muzibe emyaka ebiri wali mu isuubi nti oba oli awulira ku kyakunkyo oyire mu obone embeera nga we yali mu kiseera ekyo. Kyatendewalirwako oba okutendewalirwa oba okitegeire kyawaamu okumaani era tyawaamu suubi era ndidi nti ndakuba omuntu ow'omugaso mu iwanga muno yebwida n'ensonga lwaki nasobola okuwangaala mu mbeera eyo. Abantu bangi okutendewalirwa beetuga abantu bangi okutendewalirwa bano obutwa abantu bangi okutendewalirwa they become hostile ng'ole nigamukoba kwayomba ole nigakola ki but nze nasigala nga nkalemera kuwera nga ndidi nti luliboolo kuba nze nali musaada mukozi wa mirimu gyange nali musaada ayiiye ebyange tyawaamu okumaani. So twena tukobere kuku eisubi olivaawa okwiramu okubona
okwiramu okubona eisubi lyavaawa kida kitya era bakutwala wewalamira eisubi lyange obutampwamu abantu bange tibandekerera mikwano gyange tibandekerera era nga genkoba nti ndi kunoonya akakaira ak'esente nje for treatment nga tininze nkasasula. I had the people abaali bansasulira tyasula ku ndala tyagubba ku ibanga lyobaire engombo na ku tawuni tiwandagana ku nti oyo agubye. So ekyo kyonka kyali kintaamu amaani n'okuba n'eisuubi nti ndakubona oba ndakwira mu mba omuntu ow'omugaso. olugendo lw'okuwona bakutwala wa era kyekyakolebwa okubona nga amaiso ago gairamu okubona obuyaka nga butini bwakaalama butusala noka yosobola okubona nga tokaali mu kizikiza ngaira. Olugendo lwange olw'okuwona mikwano gyange okusookera erala gyakulirwa Yusufu Awuye ali mufufa. In fact abantu abasinga kunkolaku abasinga kunwanirira n'abana bya mizaano. Lino iriiso lye basooka okunkola ki it is the left eye. Okay, bakutwala baja bakulongosa wajja mu idwaliro wa nti ndi kukobera baja banongosa etololo. Lino eriiso lye basooka okunkola ku Awuye ne yanonekeza sente edda ntwala etololo nga kakaire ka sente. Aya abantu abasonda sente bangi. Okay, Mwami Kalama tulina kutegeera tukali kujja mu basonda sente tulina kutegeera etololo operation yasooka yamala ibanga ki mala eriiso eryo litandika okubona okulongoosa eriiso. Etololo najja olunaku lwali lwakunanga enaku 23 ogw'omwenda natuuka eyo nga naliyo a week before okunkola general assessment. Maiso ganaabona ati gaabona where is the problem, is it pressure, bintu bitutu bityo. Banta ku list yabali kujja ku operation that day. Na mu theater najjamu esaawa 7 n'eddakiika esaawa 7 namalamu eddakiika 10 naavaayo ng'eriiso balitaire ku kiplasta. Na by the way bwe nali ndi mu theater kuba lina erindi baligembako. Bwe nali ndi mu theater bwamala bwaba ali ku finalizing surgery yanguba mu akatooki kaalimu ebigambo naabibona. Bigambo ebyo mbiboine ndowooza ndakubona. So bwe tuvaayo nga bitawo akaseera katono laiti yatandika okunjirira gano mukatuli gano. Nkola nti mukatuli ninkola nti mbona omuntu nziga ekigambo kyokozeiso ekituufu naziga nakoba mugala wange eyantwala oyali ebusiya nti oidinga ndikubona baba oli mulalu kunze ndikubona alezaanisaamu okwaga engalo yatandika okuzaanisa engalo namukoba nti edo 2 edo 3 ofuniye ekikonde nja kubona.
bakali kusibulaku olwo nsibula bajja kunsibula ku lwamukaaga era olwomukaaga esaawa 3 ed'enkyo dokita yaida mu wodi yakintoolako ekyalo kyesoloza babone mu liiso lyange items object datandika okwesoloza wabona oti ekyo kidomolo kyaida kiti kibi bintu byefuulafuula in fact ku mwoyo kwatandika okuneesuukuula nasesema ezira kyentasesema bona buza ndibona dokita yankoba ati obwongo bwekanze eibanga lyomaze nga tobona obaire olina okujja through saaki embeera nasesemeza kyentasesema so esaawa nga 5 baba in fact twajja okukubona eriiso eryo liri kubona okusoma biki bipande n'atandika okusoma bwe tuvaayo twajja okukebera ekiwundu ojja bakukebera ku kompyuta ekiwundu kiri kitya bye bakutaire mu liiso byatyaime mu nga bwe bayenze sawe yankoba ati eriiso lyo lijja kuba irungi so saawa 5 bansiibula naida nairayo okunkola lino dozi nga 3 ekitegeeza nditambula na mwezi so bakola wabita mu processing ere yababitamu nabo tusaye nobona bulungi mbona but nkukobye nti the object singa diri kukwata distance tidiba clear ojoseta impera nole ndibona nga muntu but tisobola kumurecognizing anti ni gundi until we come zinia ai with time ida kujanga obona basawe bako ida kujanga normalize ebintu biri nda kujanga normalizing ekintu ekyokubiri kyakugula galubindi shooting na maiso katonda w'amaani twendo tukobere ngo otandise okubona amaiso yiziga n'otandise okubona ekyanda olukikiwa ewe kyaliwo kyobona ngaiwe ng'omuntu okuva mu mbeera eyiwalinga mu mukizikiza nene embeera nga bulisayi n'otandise okubona ndawulo ki mu bulamu bwo iwabonawo definitely endawulo eriwo yakuba nti mbona nava mu kizikiza but mu kutandika okubona bintu bingi ebyambitaku era bintu bingi byembaire tiidi kuba mperano n'okutambula obutambule ku kyalo n'okutambula obutambule mu iganga buli kintu mbona kiyaka oyagana tegali enumba ekibooto galiwo kali n'oyagana gali enumba ey'okusulamu galiwo seero oyagana kwegamba ebintu biyaka biyerere oli wawandi owebuuni oti obambuze n'abantu era mbaire n'akamala okukyogerako nti eza muntu bwatabulira kuba nze n'iganga tikagitegeera abantu babita kidu nimwe beene iganga ate nga nife beene iganga ayembuliramu buti mbuliramu amaiso butiga wafuuka muyaka mu kibuga ndi muyaka ino ndi muyaka era buli kintu obona leewe otambula bakati ali kulaga amaalo ekyo bakoba ati ndi kulaga amaalo ekintu ekyokubiri abantu tibakakasa tembona abantu tibakakasanga nali tibona anti wenaawo ekyebenjoka nti okubonako kobanga wenkobaire owa boda atulagirira nakobya ati omusajja oyo timutegeera wale nga nkoba ati ntwala paka kukisansa nga kufinka nga tabona ayi leero wetujja akoba ati weteraawo ate kutegeera abantu bakubona bati ab'ekyalo nibo wangayiramu mu mbeera n'empyaka nti wali muzibe butisani watandika okubona abantu tibambona bulungi era tibayikiriza te Katonda aliyo kuba nze okutambula emyaka 2
mu kyobutuufu nga tiri kubona nga tiri kukola omusaada nali nkola iwe Yazid wali ondidi mala emyaka 2 ekintu ekyokubiri nze tyajja ku street nti ndi kusabiriza nga abantu abandi bwe bajjanga n'obona aye omuntu owakukoba ati abona yekoza wambuuza oti aye atakusaba oli kunfuna atoola gakyalya so ekyo ekintu kinkalubiriza mu bwongo and TD statement bwe nagikola abantu to understand nti mu kyobutuufu nali tibona because I want people to appreciate nti nali tibona. Let them just appreciate nti omusaada yali mutulu oli kunfuna kuba mu butabona bwange tyasaba ku tyakola kyera nga nsaba Yazid gwendidi Yazid munanzira kyakulya but tyajja ku street abantu tibayikiriza balowooza nga kaali kabadi mbukali kabadi tidio ba kabadi kambe gati dio ba kabadi kaki I don't know ekyo kyonna kinkalubiriza mbo nakubona ku nze eri omu kwabo abantu abayikiriza era nabo tyakewuunya era nga agulumiza Katonda kuba nze nakubonaku ng'oli muzibe twali tusoma ku Niige ku tiimu university twaliniibwe wafuka muzibe byokusoma byakola ki byabyo nambiri nze nsobola okuwa ku bujulizi kuba twaliniibwe walala aye abantu abalamu boogera Kalama nze mbewuunya abazaala bakanfu mu obumpi kaako kampi mbera no tukobere kukalubizibwa kikusomozebwa ki kuwali obitamu mu kisa kino kiwali muzibe ng'obita n'akayigo mu tawuni kusomozebwa okutambulira mu kizikiza tukobere kuku nakalubiriza ino abantu omuli omuvuka gwe beetaali kakaire kuba nga twangemye kukuntwala abantu tijja mtwala ku boda mtwala jongulire ku ekintu gundi jongulire ku amaadi jokole ki oli kunfuna nakalubiriza ino abantu at that time saawa eno ekirungi ekiriwo nti era tuba nabo galala kuba yensiiba aye leero nsituka najja yenja najja nagula amaadi najja nagula kyenene kyo kyakutuuka ku mubiseera bino bigabeera mu muzibe kyotajja kwerabira nti era muwabona aye nga buli wotyamu okirowooza ku kyo tiri kyerabira mu mbeera dino walimu nga oli muzibe tobona oli mu kizikiza nsabira bw'abantu nti Mungu abakingiriza obutulu n'obulwaire obusinga kuluma tosinda tokola kibati n'obulwaire basobola okukuleetera ag'emmere wasiiba endala nga toyidita eri awo basobola okulya kwag'emmere nga toyidi nga bali kulya wasiiba endala nga bagikuliireko ekyo ne kyankalubiriza omuntu eyabona kuyajja n'otuuka ekiseera n'otuluwala kizibu ky'amaani musabe Katonda abakingiriza ekintu ekyokubiri mwire yeewa Katonda kintu ekindi kyakwegga ki mu mbeera eno gyewalimu emyaka ebiri gyewali ng'oli mutulu era butisaaga eno buti Katonda yakuwa omukisa weera mu watandika okubona mu mbeera gyewalimu ebyo ey'okakaalukana ey'okubaawo ey'okuwoda kyakwegga ki oba oli ekyosobola okutukoba tunayegga kino ne mu mikwano nayeggamu ebintu bibiri era n'omuntu byasayina ayegge ekisooka tukole ino nga tuli balamu nti wolituuka ekiseera n'olwala olisobola okweyemerezaawo tukole emikwano emirungi oli kunfuna nti wolituuka ekiseera n'otuuka ku kizibu bali kusapootinga okubaawo tukole ino omuntu azimba enumba waire kibooto alina eitaka azira eitaka agule eitaka azimbe ku enumba waire kibooto emyaka enajje n'akalwala nguli nali mu kipangisa nguli bambingaira ate nkukobera amazima nti nguli nalwalira mu kyalo era nguli nafwaira
So abantu mukole ino muzimba amayumba musomesa abaana imwe abakulu abatakasoma aye muzimba amayumba gwolirwala woliba mukole ino esente dibeego wolwala ogemanga kwedo waja weidandabisa ekyo kyenkoba abantu. Ate tuno tukobere kuku bitu biwa misinga mu kiseera kino emyaka ebiri wali ng'oli muzibe oko byoti twali tusoma niwe bwe natandise okubona ndi kwenda kujja kumaliriza degree yange mu public administration kuba nali njisigayiza ku research report so nenda ajakola report eyo njimalirize. Ekintu ekyokubiri kyenamisinga ino njira okuyira engulunga enkulankulana abantu nga bazimbi amayumba abantu baguze mamotoka abantu bakoze buli kyebenda agonze ndi mukuziro. So ekyo kyona aye ndidi nti bwendize engulunze ndi musada mugezi ndi musada mukakalukani ndakutandikirawo ezira kyenkoba nti ezira kyentasuubira ntimbo ekyo kyandeka kasitamba ntereira kale tukumaliza mukulu Kalama webaze abantu abakuyuwirawo omubiri mu mbeera eno yewali ng'oli muzibe ba mu bulwaire abakuyamba Katonda yakuwa omukisa ogwirako nti busaanawo amaiso butwatandika okubona webaze abantu abakubeerawo tijja kubamalayo batikambe baze mu bikunsu nja kubebaza mu bikunsu a leader are representing that group nga bwenkobye nti nenda kweyanza Yusufu Awiye ni WhatsApp group ye yataku mukutu okunsondera kasente okundi dandaba nkweyanza ino era mbeyanza ino abanamupiira neyanza iganga Friends Forever iganga municipal abomupiira abakulirwa Kongola Ahmed nti bana mwebale niche mwankoleire ido kuba mwangulire galubindi mwadingulire era olwokuna ido ndi kujja tololo na yendo kweyanza banadda nampirika ekibiina kyakuziikagana ekikulirwa Mpango awali olw'obwidanda binendo kweyanza omusigiti ogw'Emadiina nti Haji nga kukulemberwamu Haji Hussein obuyambi bwantuuka kunenda kwebaza iganga High School obuyambi nga mukulemberwamu Waiswa Ben Headmaster bwantuuka kunenda kweyanza Lydia Namusobya omukyalo wa hotel iganga gentyama ago andisiisa omwaka mulamba bukoba elwaleero nalya nkoko Lydia Mungu akwikizeewo ali aid wange abaira ntambuza mutawuni nga niwongemaku ali kakaire nkweyanza ino neyanza abantu kinomu kyakulaga tisikuti kwerabire jagenda titubamaleyo bayisa magola mwena abali kijakola mbeyanziza akaire katono mwami Kalama akaire tona kebatuwa kubakama banga abantwala abo ba isima akaire batuwa katono kadache kama 200 so tiri bino byogere nokubiniga mu dachi kama 200 so tolibona awo nagali obusite obona awandi nkoba nti so embere tuweri oyo ni mukwano gwefe Kalama abunga takwera ku Mbozi ye bambye yewunyisa yali muzibe okumala emyaka 2 ngatambula mwigo nga ino omuntu jasamuyambako ndi muzibe tibonangira yendagaana yenkola ki bulina abamuzibe ke bakolesa akantu ako ndi muzibe tibonangira gwendagaana gwe so yali mu mbeera eyo n'akayigo kandi muzibe tibonangira gwendagaana gwentomera kumala emyaka egyo bambi Katonda yamuwa omukisa buti yeeramu okubona era tuyirida kwongera okubona so ekituleeta eno kuleeta Mbozi nga dino tomana oba oli awo iwe
osobola okuba nga olina ekyoyesemu mu bulamu obwensi bwetuwangaliramu butyo totegeera kijja kubaawo iddo nze ndi wano ndikwogera naye TD wenasala oluguudo biri kujja kukomyawo wenasala oluguudo so bityo yena yabwirabwire ngaekifu kiddabwidde so tubana bingi ino byetwega mu mboozi edda abantu bano ebituyamba okutambula mu bulamu ndi Yazid Yolisigira